Saya peluk bro, pada sebuah speech ke YouTube channel juga. Saya peluk bro, atas ni ketika phone ketika Samsung Flip Samsung Z Flip 4 phone kali ini. Dan ketika phone customer yang ada ialah kelihap. Ketika phone ko anmah ni pertama sudah mah kadang anmah. Te model ru asli ini model amanat. Tapi itu modelnya. Te bahan ni tak peluk bro, pening ini ke phone kawan kalong komunikasi yang di ka phone dah lada i kelihap am ka phone dai la kelihap kum tu te ka phone pat kalib hibe kemek sudah pe do anani ru kemek sudah ni ru mi respond era te da play da on ru kala kham system hiban on te lam nang hab charge ka fu ni hab charge wa andala da charge dalam penisan ni dalam charge misan tu sa on ka phone kan sa on i antara ka switch off ni tapi bro hakni ka condition ni ka phone tengin check bangin pay ni ka phone ka dan jung thot ayu jung ni ka phone la di power button na adi u flex di tai atli lam di kita atli ban ne menong flex na power button na bad u battery dalam di ta condition te battery ni pen ibiang ma te ni ngan on ni ka phone te kalau on nem ta te ni kalau on te bangan pay ni ka phone bangan check ni ka phone kumno ka do iyo po tangan check ang lang at pay lo sedang na sedang sa telefon tapi menta kam on sa telefon tangan I hit fan laptop ban ngan law baru kanya na din tangan sa panibiyang katani wa tangan I hit fan laptop mo ta plug bro te condition ngalalap tu ni ka phone te ketika flip phone te don kam ban change ni flex ni ap change ni lada customer ikwa bahkan kan ba long kan biang bet top bet ketika phone te ngada non maru ap change tu flex adam kwa lada ikwa ban tip top biang bet nang kam da jukto di te change bet dark screen bara ban panel haju bet si set baru khadra sedang only full set te kalong original be 100% bet te nong perfect be kanam thut chu ru em ada ikwa man snai ni tengah snai ni in change ni te kawi min ngi habla san screen bro khana sedang law san ap nang barok khana ni in say sa motherboard ngin say chu barok khat battery ki kin sedang teng say screen sabar bangin saya continue pat ini sa chana pa ini te ta bro te kana bagni ara te sa continue biang so next ka video so kawai te mata sa comment sang pi kum nang ala nam nama bro ko disibun ko share go ip